Happy New Year! Nungairaba New Year gi numitsidayda sanjit saramana yengsinsi khangongsi Manipur channel da panam putaram na oksari. Ngasi aina puzai ba topic sidi ekoi gi mobile si koi reset tawruba natragana hard reset tawruba soft reset tawruba matamda khona on tawruk matamda verify your Google account haidana log tawruga leiba haidi aina screen do chari sumaina adumana log tawruga leiba matamda khoina hapkadaba email amadi password kauthokiba amadi phone number recover tawna phone number su kauthokiba matamda koi upai hack leitaba yawi ko aduga हाइरिबल लोक असिबो FRP लोक Google bypass लोक हाइना सुखंग नै FRP लोक हाइना सुखंग नै FRP हाइबदी फैक्टरी रिसेट प्रोटेक्शन हाइबनी को मसी यामना साथीबा दुगुम्बा लोक से हेक्ता पल्लगा लैबा दुगुम्बा लोक मखल लमनी मसी अदुगा होजिक कि दुमाइना अखोगी वेरीफाई योर Google account हाइदना लैबा तारगदी मतमदुदा करम करम ट्रिक सिनरगा हाइरिबल लोक सिबो हांगबा यागदगे हाइब मोंग ने कंप्यूटर द पुरगा सॉफ्टवेयर कापीरगदी फरनी को अदुबो कंप्यूटर द पुदना इसाना तौजबा याबा ट्रिक हाइदना सु लै मदुगी मतंगने ngasi हमायाम द हाइजगे खंजरिबसी अदुगा ngasi aina utjege खंजरिबा मोबाइल से खोगी Redmi 4X हाइबदुनी को मदुगी मॉडल दुदनी अदो MIUI 10 नि हाइरिबा फोन सिदैदा आई हुजिके हाइरिबा ट्रिक सिदा verify your Google account haidana leiba taragadi madu hangdokchana mong dai huji uchage aduga aina hujik tasu aidi video sigi ahu udaina disclaimer amsu pija khre madudi hairiba method si ekhoi real owner hadi phone mapu aseng mana tawbiu amadi educational purpose singda si nabiu natragadi masi aina yadaba haidi mi gi phone hura lorga adugi magi password kaiga thugai na bohana bada masi trick si na biga nu aina ina so haijage aduga aini ngasi tawduri method si phone amaga manaroi android version khena bagi matungina mobile model khena bagi matungina hairiba method sing su loina khena gine haiba wafam sim su thamjarangi hingbiu mayam si hujik akogi google bypass lock haidana FRP lock taraba adugumba mobile amani ko MIUI 10 ni hujik masi ai happet mong doi uchage yengbiu si sangsin jare ai mathang sangsin jare hujik india khanbi roko magi tawpham thopoi step tuni ko aina han badu chari si hujik sidagi next tawrakpana adomna sim haptragadi adi sim du da net pack yaudragadi wifi ama sambiro wifi hujik phangi ko adugu sim sigi jo net yaubuni na ai hujik skip tawthok chare sim masagi wana net sum phangjani sumana hujik phare si phibam je thoye hujik ai sangsin jare setup sida hujik ubire si phibam jda leire hujik suman sum pallaga leirani ai gi gmail gi account amadi password to hack hap tri box suman sum palla leirani sidagi hena phone si next tawna ngai hujik ai next sangsin jare tu sum yara roi loire phone sigi masagi leiribo menu amadi magi android ki obo magi page tu puthok sungam ngamaro simana si phibam da dum loirani phone se dum amuka so switch off tawrani on tawrani si phibam dum panyani adagi amuka so on tawni sum si phibam dum pallaga leirani adordi masida matau karamna hairiba problem sibo phangada ge mong do ya phet usege ko pare dodi hujik hairiba mong simak back tok thopiro doina back tok thopiro sum back lakbana हानगी ममांगी MIUI 10 हाना थोइबो मफम सिदा पुबिरो अदुगा मफम सिदा खुच्छा अनीना ngakang namma thambi suman खुच्छा ani si sumana thambiraga to tabire ko accessibility enable oiro matungda si yare sumana accessibility si enable oiro matungda si l mawongda sumana singbi matamda sida setting ma thogdi thoktragadi adom na phone si reboot amtang tawbiu ko ai hujik reboot tawjage sumana reboot tawraga hujik ke hariba phibam do thola matungda tawbigani sumana thoba matungda hujik singbiro l shape da to hujik thola eko l shape ona sigi phibam da inu singbo sumana singaga song da l mawong da sanction biga da sigi matam si da hujik talkback settings da sangbiro anirak nambiu sumaina namaga hujik
si khut ani ni ingkhat biro go suman ingkhat biro aduga sigi talk back suspend and resume hana tharib si jima enable tawra thambiyo si song off na taba si on tawra suman hojik sangi si aduga sigi volume down amadi volume up ani mak se amukta da ngatang paisin biyo sumana o si bibam ji thola matung da si okay sima pibiro si ani nak nambiyo yare si wangang si le phan rani hojik khut ani na si nam da ama hakta si nani matung da help and feedback si da sangbiro sumana hojik sumana thola matung si tu si gi page mak thola kani ko je adoga get started with voice ss type da sanction biro si aduga sigi youtube pana thariba sidai da sanction biro youtube sida aduga sumana thola matum da tu sigi mathak da leiri se sigi ghari gi sign ama leiri ba sima sidai da namchin biro to aduga sigi searching icon thola ko matam si sigi matam sidai da sanction biro kakhat biro aduga sidai da adom da link ama ai haijage ko link ama khaktang adoi phajani ijage tu sida ubiro si ure ko aina jik thare ba sigi ariba sigi link si asin nambira matungda si search tawbiro search sidai da nambiro hojik sumaina sigi page thola ni ko tu sigi page thola ni ingkhat biro aduga tu sigi apex launcher ana masida piri si apex launcher 3.3.3 apk link si sida sanction biro sima download tawbiro to sumana thola ni masima download tawbiro ko si sima download tawbiro jik download tawkhre jik sigi line ahum piri ba sidai da sanga si download manage download si da sanction biro aduga sigi apex launcher si to ai hana download tawrga leibeni open la ji hujik somal tawjere ko sumana tu download tawbul werga ai de hana lautharaga leire sidai sum sanga su yare aduga sumana download tawbiyo na mayam du uchabani hujik download tawba loibaga ai hujik install tawjare nga yengminasi aduna hujik si install gi button thoi si install tawbiro allow tawbiro hujik ti si open hana thoi ko open si da sangbiro phone si tu hujik yare hanagi mawong du da hujik chap manana leire ko se tu yengbiro chap manare tu nungai na si na be yare hanagi phone ka chap manana hujik leire ko hujik tu si na ba yare adu masi matung da muk phone si switch off tawraga on tawrku matam da hekta hairiba FRP lock tu da muk leiba yai aduna masi tawdana bagi da mak ai wafam khatang phongdok changge si sangbiro aduga additional setting da sangbiraga sidai da developer option yengbiu yaudre ko developer option yaudragadi developer option matau karamna puthokani aibdo ai mamangi video da aina haijakhrabani sigi about phone sida sangbiro aduga mi version sida nipalak nambiu adu thoamani hojik back tawbiro ngasai gi additional setting du da muk satpiro oh sorry sida additional setting satpiro developer option leirame ko sida sangla si OEM unlock si sim on tawbiu sei back tawbiu amuk oirabra oitabra amtang halla yengbiu leiramde ko si on tawbigadam ni yaringe hanjin on tawbigadam ni aina pizari information sina adom da kanai khanbiraga di like tawbiram amodi haibini mo wafam sing leibada comment box ta ibira u haibo wafam ji thamjaraga video si tang he loisinjarge bye bye